Abusiatu magic eso enie me mamu nyina mo akwaba misam mahye biem e de moba afidikasie eso wadare maba so ano abohomodin bia emia subscribe button no so e de amame eno achi notification bell no aya na wodo nsa etim so abre na ye de video foforo betum no woni de edi kan a wonsa ebeka bi na wonsa kan so a na wabo homodin ahye ede ama afoforo wadwenche no so ehu behia ti wadaroma aya na wode afa comment section honum ede abane akenkan ni nyina ede amamo yelim se akato ne bro na oh my Ghana yakwakoto aba eye mampanyin ene ye mra hye bedwafo enti wo hwa amanyoku akese mienu e wo Ghana MPP ni NDC a wo mo bom homodin bia abo apro ato won ho de ama Ghana fo ache Ghana fo se Ghana fo de tumi ma wo mo 2024 na wo mo betumi ahwe ama Ghana afa ne ntuma pa afra na NDC mu nyame eye aduma May ni da etoso eye aduonu baako eye May 13th ombehia no makwakoto aba eyi kandifo a obedi party no anim wode wani che MPP amanyoko nso muguso abo homodin pa ento abo ene aprobo ekoso na enumu nipa baako asisi a waje ntre ha nya waje din a udu baabi a ye bonidin na entate akra epia bonte abebonidin eye honorable Kennedy ohene Agyapong wono na ye emrahye bedwane ede ma adehia ewo Asen Central wabo modin abo apro na wo ton ho papa eyie na MPP amanyoko no so amenya ntie se nyame ye adoma on the 26th of May and now mbebie nomination form no atumu na obi biara opepa opese wotu eye mampanyi Franka no wotumi aba befa na afeso mrahye bedwafo a wo medi party nanim ede omako afi 2024 aba ye kwa akoto na aprobo a honorable Agyapong egusu a wo bono baby bia obedru no ochire eniema a waye ede ama party no ne bobre ewo MPP party nim ahofama ene etuho ache adwuma waye ede asom party no baby obedru bia no obone homoden echire eye party delegate ewo osompa wode asom MPP amanyoko no eye 1996 wonoma eba bedru sesebrei na ewo na probo no ni nsem a wo kire no na honorable akompreko ohene Agyapong ede etudwase eye 1996 ebra na MPP ene ye papa jeja wonya ne baby konyankopon emfa ne kra ensie ye kwakopre Ghana benwa no moko election no na MPP amanyoko no de kakese bi pa eye 3 million Ghana cedis ene enkanisika no na nyesika kuma akra sabre no eka na party fo no ede na omani etutu aka omonsem a omoje omhu baabi a enje eno eno akompreko edi animu eye ne ho eye bo siakon ebo modern edi ne tikwaje akyerema eji eye loan edi bre party emomodi tuasa ekatwitwiri di na emene wo mu no wono so bo ne ho modi bia prepa ema party no edi enkonim kasa wato edi ama wo mu ene ade a na ese wakyere ne bobre ene atuho akyedwuma waye edi ama MPP amanyoko no na wasan komodie mu ene saa adwenche ni saa nsenkaya wode to party delegate anim na wakyere omo se wono enyane no ofrase na ono waye bi de ma party ni papa eyiye na wo kyere se nyame ya adom 2024 MPP mu de ne kɔ ekogina ekun nanimu a obetumi edi nkonim edi ama Ghana na nya no nko a obebomodin ase Ghana mabuno ebenya adwuma ye enti ne baabi a befa bia no eta ho se youth president president for the grassroots president for the delegate ene ensem ne mrane de omubo ni bi pa enye asenkuma na wasa probo yi ene chechire mu a wode ma party delegate ene party grassroots no eno ena enka ne general secretary ede ma MPP amanyoko no kwabena Agyapong ena wode ncheche mu aba no ye no ane se na ame twia kai wo kene de Agyapong de me kasa akra emfengu party de mu ase na MPP party ye party bia wo mawbo mu homoden omakonkoden edi ababedu sam pempenso we enti wono kwamna Agyapong a waye secretary pen edi ama party no ontra se ema obi afa party no mutwiri from de bi eno de ema sokra ena wo kire se sabre no ne wakuku dam wo mo wo kire se ye current
president na Danko Akufo-Addo no etakum pa ye papa Hackman money ade no munye paketo o MPP amanyo ukonim kyese no mu ya pabene pa na Kennedy de obala be onu de na no ye wo mu o de se Kennedy pa ha no obontoa so obeso ye mampani a wonye ntem na se obeyi kansem bia enimu de begu party na ni mu ase eni party na ni wajutwiri fo mo de na bia ne de ensi na omu kwamre Agyapong mo sa wo omu ye sa nkrofo a omu betimi aka party na bakosem yewura kwamre Agyapong okra kire se wono sa abre no na wo ye adwuma ema party no wo electoral commission aso ye na wo titi mabru bi kura mpo a kire omu se de quality resource ne ade na sa abre na Kennedy owe ozo o de wo chese eka de na party ni di bi pa na so it took one man bi a ye friend Kofi Intimenu na wo bekwa sa abre no wo mo no mudi omu ejina mu ekoto ka cross ka no kra na nya ka papa bi asa what would the system motor road ne so say ti san na twitwi ne mu eni na ye ka papa be enu kra no mo de ye kakra ne MPP amanyoko ne abedu be bia madro no eni so obi tina be bi dwa nanum toto ayampia se o ma party ni 3 million Ghana cedis say sika twitwi de we was sa abre no sa 1991 1992 mu a be 1996 na MPP ko election no na sa abre ko pesa ska na we bang be na benya sa ska ne de ama wo nya no be bia na wo chese sa abre ko papa ji amamuo na se e papa ji amamuo sa ta military regime ma di besi ebra ye ka se yenko democratic we ni yenko to aba no na sa abre na go pesa ska na wo bang we ne bi ni wo eti no mu twa ntro e kwan da ho na e kwan ba monya kwan adwane na ntro kakra ka se de eni soso party na ni onyam hu ya papa ji ni coalition omo hwe so bebreki eti na nkunim de aye omo de ya eni sa ntro nketenkete ni ayampe aye toto na metua we ma party no na metoka na meyewe no se ni nyina hu ya ni nyina so no kura bia ennim nia wo betumi aye no eno na wo kogina simpie so a na waka de a chair delegate no manya mu gide no mato abade ama wo na de wo nya de enkoka emfa nkoje ho nsame na emreko a entesa na sansem we ebeto odwa no ena MPP fo bi anase Ghana fo bi edo a compare ko so kire se kwamna Agyapong wa kasa ye kura wa kasa ye Kennedy 2016 aba kasa woto ye enema oye de ma party no enye bi ni eno me kan ne bonus so wonye ne enema de wa ye bi na mom to that extent ne endu because that time jeje abre so de na sa 3 million Ghana cedis na wo ka no na wo pe bi ba bia anya na sa tam Ghana fo kura bi tire se ye kan nyina abom kura ye benya ta 3 million no na bang be ne de sa loan mema wa wo betina betoto ayampia no we de enye no kure je se wa kire na adwen ba Kennedy adofo so kire o madwen na abusua se ewiase ene se de Ghana memu okọ ne enne ba bia ni bia bedre de minim se bibia records wo ho ene enim se MPP amanyoko no so ye party bia bokulongo de o mfanya hwe ba homa de o makwadiri wo mu enti no party fo betimi de records aba emma honorable kwamna Agyapong okra si su dua se records wo ntie enko hwehwem enti abusia se de be ya honorable Agyapong be sign ho na asema wo kanye bosem ka no kre no party ni fa records mbrasa na Ghana fo bi ka na ye hu asem ne pomasibre na so ye hwe de ka kakọ ne fasa Kennedy wo eni ba bia youth ni grassroots ni abrochirefo na omo ho no boje ne so ne dia sana nipa bi ka se bia na bia MPP fo koshia omo atumi de franka no de ama Kennedy bi so chia se twa ka Kennedy obi okwo ma atokwa president oye emotional say de emfa dudu na echo madwe wo so wadwe nche no dai obetumi de afa comment section honum na ya kenka ni nyina ede ama ebre we de your political regime anibra ba obi etoto ayampia na de obi abeka bia so too much ya ye krado se beboabo ni nyina no na ye de abesom ya hwefo ni yetiefo adofo wa afidikase eso tibomode a sa ebre no obe subscribe to channel no na wa share your videos so e de ama afoforo ne kura mu ye de nsem bi se ba so wadwe nche na ya na hia entaya na wo de aba nya kenka ni nyina e de amamon na afia sewa enimidin ebusia makramo